Baningi bamfu labangasebenzi kule live kanti kule minyaka lesihlanu lendlulile lesibalo sikhuphuke nga-35%. Lusha ke ngilo lelithintheka kakhulu. Bamfu bathenjiswe imisebenzi ngesikhathi kunelikhethwa ngenhlangano lebusako kepha nyalo kubonakala ngathi istimfo tishintshile. Evikini lelengcile umengameli Cyril Ramaphosa utshele sive ukuthi uhulumende kumele ente taba tekuthi tinkampani letitimele tente ematfuba emsebenti. Lo sati ukuthi emsebenti mamukhethi molopiano uthi vele kulukhuni ukuthi uhulumende kube nguye lo wende ematfuba emsebenti. Our economy is one that is designed to be dominated by private sector. As such, government will have to take quite an extensive job creation program and have projects that are able, first of all, to reduce the level of unemployment that we have. Kepha lo umkhakha lotimele kude wende ematfuba emsebenti uphakamise nemnotho wale live kufanele kube khona kushintsha kwemigomo. And that means we really should look at an area where the private sector isn't interested. There's no profits. And that's preparing for the climate crisis. It's called a just transition. So we transition out of a high carbon economy. We could create well over 1 million jobs instantly. Nanoma umengameli achazile ngalesitatimende sakhe elidzabeni lwahulumende ekuvikeleni ematfuba emsebenti. Bamfu labanyenti bakule live labangasebenzi bachubeke njalo nekubuka uhulumende ukuthi alungise lenkinga yokubabede kwemisebenzi.